Kaluguran ko kapatid, ng kasal pantayanan, metong po ka rin pitatakutan tamang sakit kanita, yapin yung tuberculosis o yung TB. Ngayon, dahil ng panulo laban kaya TB, pero diyan pa atin tamang diri, karen ating sakit TB. Ulimbalo tamang airborne, pwede tamang miyawa, karen ating sakit TB, iwasan tamo itang makukulag yung harap tamo, iwasan tamo yung gamit na den kutsara, balaw mo ng ating kan-TB, makalungkot at masakit, potang pantiryan na ka, dengaliwang tao. Medyo kayang sakit at pinatakutan tamo, yan naman yung cancer. Ulit po, ang ating kang cancer, may kan balamu, makataning ni GMO. At metong ka rin cancer, yamin niya po itang skin cancer. May nagit ko king metong hospital at yung skin cancer, may ilabot ko, balamu monster ya balat, makatakot, makatiri, makapangilabot. Kaya kung panahon ng Jesus, yung dreaded disease, yamin niya yung leprosy. At malupit sa yung batas, karen Hudyo, karen tao ating leprosy. Ulit pa siya kang leproso, nung meron kang leproso, kaya ang panahon na ito, itabi na ka, ren pamilya, itabi na ka ng lipunan, alahang choice. Nung netong nang karen liblib, aluga, karen simenteryo, karen lukid, uling naning sakit mong leprosy. So yung leprosy, ikawani na kaking pamilya mo. Ikawani na kaking komunidad mo. Ikawani na kaking akong Ginoo. Uling na kamakyabe. Pwedeng makyabe. Karen dapat kapanyampan. Nya tutong malungkot, tutong masakit. Ingkabil niyan daring lepers. Kaya tampano na ito. Mistula ang mabye, pero metena ka. At kabang mabiyak ka pa, malalason ang balat mo, ang laman mo. Lantono rin kaya ang buto lang ng kalansay, kakanana ka ng leprosy, mabiyak ka pa, may ngari na ang mete. My dear brothers and sisters, karembong lepers, kotang ating kang leprosy, gabangan may imalan mo. Bakit na rin tao, ang sakit mo. E wari nung minsan, tatakot-takot sa biyan, may kakulo tao, kingmet nga tao, nung atin niyang cancer, nung atin niyang tumor kinuta, alog ka na mo, pisala sa likod tao. Pero siguro kailangan atin niyang sakit sa biyan mo na, banang makapagsadya. At nung minsan po, atin kang sakit, ay ka nais-nais, pisikre-sikreto me. E may mo rin panyang biyan, po tapandiryan na ka. Pota kalulusan na ka. Yan ang minsan ng sakit. E tayo ulit sabihan. Ulit tatakot tamo. Rejection. Ating pamandiri na rin aliwa. Pero balo yung kareng Israelita, nung ating kang leprosy, ilantad me, pakit me, bang pandirian na ka. At baka nilasangkan para itabita ka. That is brutal. That is some kind of merciless. Balahula na kang dunos kayong kalupang mong tao. Pero kailangan ang dapat gawa ng leperita. Nung ating taong lalapit, gabakan ng imalan, leproso ko, e ko lalapit ka na ako. Mismo yung leper, makatakot na itang sugat na, itang sakit na. Paiwas mo pa rin taong lumapit kaya. Bago tao yung taong alang katipuan, may kadalanan pakialam ng ating niyang imala. Alanin dangal mo naman. Narin tao lang katinuan, maglakad laking dalan ng misan. Alalang saklot katawad. Pero yung imala, tanda niya ni kaya katamong dangalan. Kung toro matinukan tao, balo may piblasan masalete, ing sarili mo. Kung toro lang ang katinuan, alalang ang dangalan at respeto kaya sarili. Agyan lang ang imala. Maglakad ka tindahan. O rin leproso, mabiyala pa, lalakodan o dangalan. Lalakodan o imanan.
Bagong pamakarinayan, iwasan, at isuka, king lipunan. Makalunos. Niya binitang bulag sa kayanak na migbalik ang tatang na. Lubas siya. Pepay malane ng tatang na. Pepay malana ni. Bangibalik na yung kayandaman. At nung misa ng leproso ng kasalanan, the leprosy of sin, lulubas na nakatamod ng alam. And yet God is so merciful. He will touch our soul in sacrament of reconciliation to bring back the dignity of a son of God. Makanya nakatamo kalugod ng Diyos. Baliw ng alimang leper, mamumurit lang. Kimuli ni natin lang sakit na leprosy, mamumurit natin lungkot. Ayadan mga kaya biyering karelang pamilya. Nyanong minsan manakit kang leper, sirano kaisipan, magsabi-sabi na lang, memurit na king lungkot, king pamangulilada, karing-karen ang pamilya. Masakit ita, English mong pamilya mo itabi na ka. And in the loneliness of your heart, in the loneliness of the night, in the loneliness of the cave, at hindi ang pansyon, ami mismo ikaw, talan, inguma, kares garing kaya kang kapamilya. Never na nakamakapag-balik yung pamilya mo, maliban mo ng kinayap ka. Never akaw mo ng asawa mo. Never akaw mo rin kaya kang apo. Never will you join the family meal. Never will you join community activities and worship. Makalungkot yung makanya na sitwasyon. Rejection and utter desolation. Nyamin po ang kinayapin itong a leper, it would mean a new life for the leper. Bayang being manaya, karing kinayap, king leprosy, uling once again, tanggapan ni kayang pamilya, tanggapan ka ning kayang komunidad. Bali mo, my dear friends, let us appreciate the fact that we can still live with our family. Let us appreciate the fact that we can still hug and kiss and caress one another and hold hands one another. Ulit-buat ang ating kang leprosy. Hemiyatalan, mismo asawa. Hemiyatalan, mismo anak mo, mismo apo mo, pandiryan na ka, itabi na ka. Sana ka mga kakaul may mamakaulan me. Kabang makasiklod ka pa rin pengari mo sikloran mo lang. Kabang kakakaul mo pa rin anak mo tauma, kaulan mo lang uman. Kabang kakakayabi mo pa rin kaluguran mo, talnan may gaman. The touch of love, the touch of care. Naning gewana, ning gino, kaniting leprosuan. Meluno siya kaya at tigkila ni. At nanang sinabi, buriko kumayap iya. Buriko kumayap iya. May lunos siya. Straight from the heart. Nung ating kang lunos king metong ataw. Atag kilme. Nung alakang lunos king metong ataw, pandirian me. Pero nung ating kang lunos king metong ataw, tagkilan me. And how many people ay atamo ko rin tagkilan? Huling alanang lunos, karen puso tao. You know, it saddens my heart to know that there are some of you, kayo sisiklod ka rin pengari you. Bakit? Pandirian may mamuling matuane? Pandirian may tatang muling matuane, matuling ne? Ganakan mo rin gamat dahil pe parabol kepa, pe pakan kepa, sino kung nasi kaya kanyang anak kapa mo? May sana pandirian ni mamon ko itatang mo, talan may gamat, siklod ka gamat, bang panamdamana. You still care and you still love them. May pandiryan ng gamat ng imam. May pandiryan ng gamat ng tatang mo ilang pepakan kaya ka rin. And yet there are some of us, uling likwata ka, meging manuho ka, meging mabanglo ka. Yung muna buritang ng imam, uling marinan lang, kalulo lang, marungis lang, may paboren lang. Sana naman malunos ka. Malunos ka. At burian mo. It is a will to love. A will to touch. It is a decision to love. Nga mag-decide ka. Out of love and out of compassion. Talnan mo in taong masakit.
Burian mo, bangkit ako kumayat niya. The healing touch of love. Baliw dengan iwagya katamo, pangayan damo apis ning lugod, agod ning lugod. Dengan ang kumisan malaglag lay, apisan mo lang, mabilo makatawan, aguran may gulot ting anak, kaulan me, kumunan me, karentak dem, before you realize it, mamyalong ne. At dakal kaya katamo, mautamo, kinlingap at lugod, tagkila taplos ning lugod, darengaliwan tao. Siguro nung may din asawa mo, mangulila ka kitang kawal na. Nung ikakaluran ng imam mo po'y tatang mo at yung abroad, mangulila ka ting kawal ng imam, ang tatang mo. Ulimbalo ka ting pandalaga, bayang tao yan dalaga, bayang tao na lakot ang malungkot lang. Pakawal na ka rin pengarida. Makisipin lang matutod ka rin pengarida, agyang bayang tao na dalaga ne, pantunan na yung kawal ng lugod, dareng matwa. Makakaya, makasihan. At ito ang sana pagkay kita, karen taong makailangan tagkil, ning lingap at lugod. Sana lang leper karen pamilya tao. Nung ikasusuka may asawa mo, alam mo na mo palmuran me, malunos ka kaya. Nung ika nakarespeto karen pengari mo, malunos ka karen at tagkilan mo ang kasibayo. Nung ikasusuka may anak mo, uli may barkada yan. Kailangan na pa'y tagkil ning gerang lulod. Let the healing touch of love and care heal us in our family. Heal one another by the touch of love. Lunos, burian mo, magdesisyon ka. Talnan me, tagkilan me, kaulan me. Bang lalo tamang may pahayag at pumayag, king metong at metong. Talagad ka.